Timaime. Hello people, ça va? Nitwa Weze Esperance nkaba nturuka muri Ham Studio. Nkaba narakinnye nitwa Tiana mfite akabari ka VIP karenze ku isi namwe murabizi. Ino baranze. Nkaba narakinnye muri filime yitwa ESE NINJYEE. Ndabibutsa gukora subscribe, gukora share, gukora na like. Ikindi na commentaire zanyu ndazikeneye. Kuri TikTok tuwahurire Wezawe Esperance no kuri Instagram. Hello wagwan my people, amazina yanjye ni Igor. Kuyongoresha ku mbuga nkoranyambaga kuri Instagram, kuri TikTok ni _Igor. Nkaba nayimbaza ni inkuru nziza, inkuru mukeneye kumva mwese. Inkuru yazanywe na studio nziza mu gihugu, Ham Studio. Tukatwabazane filime nziza kabisa. Mbumva nkwiye kubashishikariza kuza kureba filime yiswe ESE NINJYEE. Akaba ari filime yakinwe mu buryo urimo story nziza, story ikenewe, story kabisa ubona dukwiye kumva turi twese. Nkaba nayimbashishikaje kuyireba, mukwiye kujya gufollowinga, mukajya kuyireba kuri YouTube nibisanzwe bayita Ham Studio, bakurikirana ku mbuga nkoranyambaga kuri Instagram ni Ham Studio, ahantu hose ku mbuga nkoranyambaga zose mwabara mukabasangaho. So nta kindi cyunjye nje kubabwira niyo nkuru nziza, mugende mubikurikirane muduteze imbere. Like, share, subscribe, follow kabisa, tuwatwike hashe hakongoke. Murakoze cyane. Peace and love. Yo, what's up people? Ni wa muhungu wanyu Nigena James. Nkaba nzwi ku mazina ni ya Selector Uno. Nkaba ndi umwe mu bantu bakinye movie yitwa ESE NINJYEE. Nkaba mbarizwa muri studio yitwa Ham Studio. Nkaba mbashishikariza gukora akantu k'agasub kuri iyo channel yitwa Ham Studio, n'akantu n'utuntu tw'udushya twinshi cyane. Tuzahurira muri movie neza, fresh original, batwika mashwanyaguza. Boom. Muraho, amazina yanjye nitwa muri Saviasine, nkaba ndi umwactrice muri filime yiswe ESE NINJYEE. Ni filime nziza, ifite story nziza. Filime twakiniye mu cyaro, tuva mu cyaro tuza i Kigali. Mana yanjye, ndabashishikariza kureba iyo filime. Mbibutsa no gukanda kakantu navugiye aha namwe murakazi. Mwibuka no kurikinga no gusharinga. Hello guys, jina langu ni Zele Gabriel, nkaba njanga hamagaza imbere yanyu. Nkaba mbazaniye inkuru nziza cyane, hakaba hagiye gusohoka filime y'uruhekane yitwa ESE NINJYEE. ESE NINJYEE ni filime izaba imeze gute? Ibyo rero reka bibatera amatsiko. Rero ku bahanzi n'abatanzi, nkoresha social media on Instagram it's Gabize utunyerezo dutatu, on TikTok ni Gabe Montana 28. Nkaba nzwi nk'umu influencer entertainer, ibindi muzakomeza mubibone. Murakoze cyane. Please don't forget to subscribe, like, comment and share. God bless you. Ya muraho neza, amazina nitwa Nyirarukundo Vestina, ndi umukinnyi wa sinema Nyarwanda guturuka muri Ham Studio. Nakinnye muri filime yitwa ESE NINJYEE. Nakinnye nitwa Mama Ruhinda. Ni filime nziza cyane mu butumwa bwiza, ndabashishikariza kuyireba kandi mukora subscribe, muduha share, comment zanyu zirakenewe cyane. Imana ibahe umugisha. Yama baramuse, amazina ni Nsanzima Yves, nkaba nturuka muri Ham Studio, nkaba ndi audio maker, nkaba mbashishikariza kuri filime yitwa ESE NINJYEE. Amazina yanjye nkoresha ku mbuga nkoranyambaga akaba ari Neighbor 250. Kabisa mwibuka gukora share, comment. Hello guys, my name is Isaac. Nkaba ndi umwe mu barizwa mu muryango mugari wa Ham Studio. Nkaba mbazaniye inkuru nziza. Tubafite filime nziza cyane yitwa ESE NINJYEE. Ndabashishikariza kujya kuyireba, mukora share and comment, subscribe. Ibyo twifuza ubundi byiza biri imbere, tukazahura dutwika ubutaha. Murakoze cyane. Hello beautiful, amazina yanjye niswe n'ababyeyi ni Ngundebera Patrick. Nanjye nkaba ndi umwe mu bari gutegura ino filime igiye gusohokera muri Ham Studio. Ni filime Nyarwanda, filime nziza cyane, filime ifite izina yitwa ESE NINJYEE. Amazina yanjye nkoresha mu kazi akaba ari Director Kent, niyo mazina wasanga kuri all platform yanjye yose.
tubashishikariza gukora like, share, subscribe and comment, kandi ikindi dushimira ku munyamideli watwambitse guturuka muri Murangira House Fashion. Thanks. Yeah, hello my fellows, it's your boy Mr. Vibes Rwanda. Ndi umunyamideli mu bisanzwe, hanyuma nkaba n'umu director from Ham Studio. Yeah, pull up wagwans, ndabashishikariza kujya kuri YouTube channel yacu, mukaba mwadusupportinga. Your support is a very important to us. Twifuza ko mwajya kuri all of our platforms, mukaba mwakoraho like, shares na comment. Ikindi ukibutsa ko man, dukeneye kuwibutsa ko nidutera imbere tuzashimira audience yanyu, sivyo? Jina lako ni Fabu. Hapo zamani za kale chini katika kabisa kwa hapo alikuwepo mfalme wa kivutia. Ndi set manager wa Ham Studio. Turi gushutinga movie iri tayari. Abantu umva mudukurikiranye, dufite YouTube channel Ham Studio. Tukagira website yacu iri yaba FB cyangwa IG, ni hose ni Ham Studio, Ham Management. Mwibuke mukore share, subscribe and comment, zanyu zirakenewe. Movie ni soon iri gusohoka, episode ziri kuza guhera ku wa 4, iya mbere yabageraho. Mukore share mu magroupe ebana, kila kitu na mutombaje tu ebana. Angalia vizuri sana. Tuonane sasa.